na imbagaw orasyomanen pagayam. Itakit at damanen baro may lokano drama nga pat-check apakabido tambiti adal ken inspirasyon. Duang agsaruno apakasaritaan itingkam na pili nga isagot kada kayo. Ket sapay lang kumata, magustuam dagitoy. O siya, hintay nga ruden rugyan to'y umuna apakasaritaan. Tatang, duwan ti ag-college nga po ko yun. Ket awan mo't nga rod namnamaak ije. Awanan arap paap na malugang yun. Anak ka, Udno agtalon kun agpasaday ti tricycle. Angam no, ada mapasadaan na. Yinom na mo amin. ket nagsarita kayo Ken palubusan na kang around. Ay na, palubusan nakman wenno saan tatang. Di nak maigawid. Anya, ay sos, umdas man apagapaan yu daytan Nagpakadaak tatang. Angam di namot kayat. Oh, ba't lagayam? Ngam, nakasabgaan na amin na nakasapulak tatang. Kinapudno na, agluasak ng agpamanila inton rabiin ubigat. Anya? Saan ka may gamit? Ala, mapang ka. No saan ko nga aramidin daytoy? No saan anak amapan ag sakripisyo? Saan ang makaadal dagiti anak mo? Ikarkarigatak mo ta. Isungarod at tulungan ka. Sige Duwan tun ti college nga anak mo. Ken duwa ti high school. No saan ta nga umagawa? Ayawan lat amo ko na makapag-college dagiti anak mo. mabalin kumamat nga agsardeng pailang ni Mayla. Tagturpos pa ni Junior. Third year na matan. Saan nga rod akayat ni Mayla ti agsardeng? Wala na. Makaammo ditan. Hangam no marigatan kay jay. Awan pa basulam. Tasaan ka ngayon babaot. Siyaklatan ti makaamo. Uray kat nasingpot kanumot dagiti agbalin nga amok ko na ni maridig na. Di, sige. Inbag man ta di nakainggawid ni Pari Goryo, Mari Rose. Panggapon na ko mamang igawid kanya kat para mo't iti pamilya mi da ito'y mare. Sa bagay, Kano isulaang mare ay awanan tam mo. sa bagay. Sakripisyo laang ti kasapulan. Dakalabanag ti masweldok iti gastusan dagiti anak mi mare. Ayun Kasam nga, duwanton ti college mi. Tay inauna, yan ti inaanak mo. Uwan ngagpaisong. Ag first year college gaya man ni Shaina. Man nga rod, san namot nga rod akayat ti agsardeng mare. Ti aglipas kanupay ni Manong nang agsangit mo't. Adi makainro. Kasta dagiti upi nga kayat na ti makaadal. Ay no, apay kit dimot Adda dagiti kabailan na ti agadal. Ta adda mabalinda agastusan ang awam mo't isumda nga agadal. Pudnot ako ng Mari. Idinto tada tayo amang ngurkura nga sama ko na. Kayat mo't dagiti anak tayo ti makaadal. Wen mare, tati adal ti kapatgan ita ang maipatawid tayo anagan. Ta isunto ti armas da ang makirangit kadagiti panubok ti biyag ako nada, mare. Mabalin na kuma. Saan kayo nga agabrod, mamang? Kumaa anak ko. Yan no saan kumot atulungan ti amayo. Saan kayo ang makaadal? Nangrunakan ka. Puno, ang kayat ko ti makaadal, mamang. Ngam kuma. Saanan anaskan nga umadayon kayo? Ay, agiin nanos tayo anak ko. Mamang. Ti kumapanagadalyo ti ipasnekyo. Liklikan nyo ti barkada ken ar-arem dita. Promise, mamang. Ipasnag ko ti agadal. Nasayaan. Sana ba makatawan laangan ni manong mo. Bareng makapagturpuston. Maksayan ti dakkel paggastusan. Hindi ko mapapang ti agabrod. Imbis ada kayo. Awan latam mo kon. Awan arapaap ti amayo. Ket no saan ko atulungan. Awan nasaya at apagbanagan ti biyag tayo. Here we are, Mari.
mare. At datan dito'y airport ti Hong Kong. Wen nga rod, mare. Orayan talaangan ti mangsukon kadata a driver ti amok. Ay, naimbag lakit din tada ka, mare. Ay, jak lakit di ammo, ter aramidek. Nalakalaang. Ang dumalaang ano, adamot batido akadua. Huwag ba't kindi ah. Saan ka ngagdanag? Nasaya at dagiti amo. Agaw-awig lang ti trabaho. Gandak kulan ti aywana. Mare? Day talaan ta medyo ada parikot iti anak dagiti amo. Ta autism. Ay, kasta ka de? Mano ti tawan na ngam uping ti panunot na. Maanusak mo't siguro, mare. Uhan, saan anak kaanos ti sigon nga agaywan kan kuana? Maldi tamat ngami na babae. Ha? Anya di kahit mo asawan, mare? Nukas jay nga awan dagiti amo na. Di matla makitsatsa ter aramidan na. Wow! Aguray kan umawat ka lang arulin iti dolyar. Pare guryo. Una, pare. Ay ket, agpatagay kan tong arodano awatem ti damo apaw it ni kumadray. Sus, una. Day talagayam. Naggasat ka talaga. Ken awan ton makibinga iti mapaspasadaan pare. Sigod mat, pare. Una niya. Uray edi at dapay ni Rose ditoy. Awan mo't mait itad ko ang mapasadaakan ko na. Katay tati, pangapapaan na kanyak. Ngam kasano deta pare. Awanin Ay, agpatingga ka langan iti kukot no parbangon. Analam ti chimpo na. Anya? Mawata mo, hindi kahit ko asawan pare. Saan mabalin Ado dita, pare. Sa bagay markidiya. Kas kumatay Bisaya na awit 13 je video kibar ije crossing. Isunod. Naponggaday jay. Ket, naganak ka no abalasang. Mabalin day jay. Pakitaam lang iti dolyar kumayot kita dagos. Anda bayadak papan. Mano? 1,000 pesos. Nay, nagdakkelan. Anya nga rot ti mabali? No iso nga rot. Kung nadamot impawitan ni mama. Adda nga. Awanan Anya? Kinantyawan dagdag iti kadwa ka driver ti tricycle. Kat na ipasubuak. Anya? Ay, kasano nga rodan? Anya matan. Ipapainom niyo lang ti pagrigligatan ni mamang. Hoy! Tika, China San man napagsawan iti kasta? Ipunong ko kin mamang daytoy. Anya? Sige! Padasam ta makaraman ka kanya. Basta! Ibagak nga ibarbartikyo lang ti ipatpatulod na akasukat ti panagrigrigat na iyan. Sige! Padasam ko nakmanan. Ta makaraman ka kanya. Nagdit kayo mo't kano kini Bisaya pare. Kaya't naman. Basta damayted mo kang kuha na kunak nga roden. Parikot pare. Oh? Anya? Amangan no agsikok. Iyon lang. Kan, amangan no may danon ken Rose. Dahil tati mas na. Ah? Masapol ano amum ti semrekam. Amum ti rumura. Anyat kinunam, China. Pagbisbisyo laang ni papangmo ti pawpawit ko. Uwan, mamang. Kasi ta, kurang di pag-tuition ko. Sa anak ang maka-exam no sa anak ang makabayan. Bayam, awagak tuman tinalaing nga amam. Ay, ako. Kasano nga rodan? Saan nga mabali na sa anak ang maka-examen? Midterm ni pa'y matgarod. O sige. Padasag ti mangibaga kan nininang mo adigna. Siyak latan di pangipatuludan niyo, mamang. Ala, wen. Manipod ita. Da kayon kan manong mo ti pangipatuludan. Pray, tadamot sapol ti amayong agpaspasada. Isulangan ang ti kwartana. Urayat nga ron di ipawid niyo, mamang. Kan aganad kayo dita. Bye. Ala, bay, anak ko. Naglaingkit din ti awanan pain alalaki.
Uray matindi kwartak dito'y Kinapudno na. Saan ko nga ipawpaw it amin na sweldo. Kasta ka day, Mare. Kan saan anila kay mo ti pangipatuludam. Kan tatang mo, wano dagiti anak mo ta nanakamdama. Ay, unmot kit di, Mare. Jesus, dahita tirigat na kadagiti daddo mga asawa amabati. Imbis nga isuda ko mati agabrod, saan mo? Kantidakas na, no addan may patulod mo kadakwada. Bakda pa'y ti politiko, painom dito'y, painom ija. Di dala pampanunutan ti rigrigat kan sakripisyo tayo dito. So nga, agbalin tayo mat awais. Ay, un, Mare. Kastaman ni Guryo? Ngala, dayto yan. Agpakada ka kan boss mo. Ipatulod ko laang daytoy ko na. Uray kat awan sa ragda. Adada ang mga iwan iti anak da nga awawir mo. Alawan, Mare. Ay na, naimbaglaang ang tanaanos ka na singput da. Salbag. Dakda kailangan ti patpatulodan tinalaing nga inayo. Ano mat namin? Ibisyo yung mat namin ti ipatulod na. Sumardang ka man. Ang mga numasipat ka. Nalaing ka namang sungba-sungbat kanya ka, sika. Kayo mat namin. Di kayo lamasyan kan mamang. Anya? Saan kayo kumamasaksak-saktan, papang? Ibagbagak lang ti pudno. Awan asiyo kan mamang. Maysa! Bilangan ka. Kan adapay na itanon kanyak. Naibagak kan mamang daytoy. Kagura na kayo lakit eh. Anyamat dahi na idanon kan ka at chismis. Kat patjam nagiti maritis dita? Isarding nyo kumanalipliputan ni mamang, papang. Anya? Ada nakakita kada kayo. Asimrak iti motel iti ili. Iti dayjay servidora iti video okay bar iti crossing. Anya? Ay, damat nang idanon kanyak iti dayta, anak ko. Ang saan ko pa'y anasango asinitar tilanggong nga asawam. Awan ang pain ang lalaki, tatang. Awan lang nga rodon ti may tultulong na. Kastapay! Ibisbisyo na lang nga rodon dagiti mo na nga ipatpatulod ko hindi kan kwa na. Ita, ibabae na pa'y. Ay, saan ko nga mo? Sa nagbalin akas jay ti asawam, anak ko. San aga putawanak di tatang. Kat agsapulan iti, apo, tiwanan pain. Awaga, kat pagsasawak tatang. Ibagak, ano di na isardang der aramidin na, agsina kamin. Anya, Utatang, sige tang, taawagak man ti awanan pain aguryo. sige anak ko. Aganad ka dita. Bye. Dayta tidakas ken ka. Tanuan niya ti maidanon ken ka kat patjam adagos. Aglibak ka pa'y laan? Sana pudno dayta. Ken mangtad ka man kit di iti kwartam. Uray kusing! Awan, maawat mo kanya. Anya? No saan ka nga balbaliw? Agsina talaangan. Agsina? Siyak ti karitom iti sina. Wen! Kat idin namon day jay a babae. Awang sir-sirbim nga asawa ka naman. Tultog ka kit di Imbis nga tinulong ta. Sa baligid din der aramidom dita. Uray awan asawa. Nukaskan ka. Mabait lang. Salbag. Inidap na. Gapo iti impulpulong yo kan mamangyo. Awanan ornos me. Saan kayo amang sidir, papa? Naglawag ata kayo tagbasbason. Hoy! Talaga na lang ka namang sumba-sumbat kanya ka, sika. Mapan kayo laangan iti babae yo. Kata Ya. kayong tagdan na. Saan kayo matan asumang sangpad dito'y balay? Kagugura na kayo. Nay! Abugan nakmatan. Naglayang anak ka lang! Hoy! Juan! Anak daklaang. Ngam no mabalin la ko maapilyan ti ama. Inaramid kon. Anya? Namanagam kayo. Panunutin niyo man. Gusto ka di aramidin niyo? At da ije
man, agpatpatagapo para kada tayo. Agsakripisyo nga maanyat ar-aray Sumaltam kan! Naruwam ka nga. Sige! Padasam at iswan ti anak mo. Tadapigan ka, lukaw! Anya? Balangkantis mo't DJ ang babae. Ampang at talaga. Natural. Wanan mayawat mo king kuana. Iso asimurutan kinala kayong magna pensyonado pare. Tidakas na. Nakabasolak kan Rose. Kasta unay ungat na, hindi nagsarita kami. Umanaw ka no iti balay mi. Nudyak kayat ngay darumnak. Awan kasayatan iti nga ramidam. No nagkip daw iti pamakawanda. Sandak pa ikit din nakababa yung dagiti anak ko. Apaan dak pa yan? Papanawan dak. Pugan dak akasla aso. Madimot nga minti naramid mo. Ay saldak pa yung tricycle ko. Kapu iti daychay nga ampang. Si kamot nga min, pinatpati mamin ng bagana. Itid mo amin, akidawin na. Noray, agraman dut-dut mo, nulabsan ti agsaw kat itid mo. Kasanumat ngamin. No permimat ngamin alailo na. No kasyay nga dakayat na. Kit saan ko ang mapagkidkidan. Ngamita, sikan, tinagbanag ang nakakasi. Wan nga rod pare. Kapilitan nga agawit ak ijibalay dagiti naganak kanyak. Huray kasta unay nga ungat ni tatang kanyak. Duldugak ka no. Imbis asyak ti agbalin asarming dagiti anak ko. Iti kinaimbag. Kinaduldog mo tinararamid ko. O pagayam, damit lang ba napidot yung adal when inspirasyon ni kinakalpas nga drama? I-comment mo lang nuwata kahit may manmet nga mga ganda diti adda di ta kapanunutan nyo. Kahit intay man nga ruden rugyan, tuy sumaruno nga pakasaritaan. Saan na mabalik nga itilaan State College ti Pagadalag, papa? Oh, anya? Saan na kinamistra ti Adala? Oh, anya nga rod? Mga alak iti accountancy. Sa dino nga rod ti pagadalam. Iti pa isa nga universidad di Jesutan. Ang nasaysayat mo laeng. No iti ko ma-state college ti pagadalam. Tapno agpada kayo kan manang mo. Hindi nga ti kayat ko, papa. O sige. Amo ka ti matlak kay kayat mo ti masuron. Nag-jeep. Iti din State College ti Pagadalag. Saan ko akayat ti may babaim kadagiti kaadalak nga da iti private university ti Pagadalan da. Wala. Unan. Tungon gayam, papa. Sukatak ti cellphone ko. Anya? Old modelan. Kaya po, tay touchscreen kan latest model. Uray sa di mo ti pagadalam. No talaga ngay pasnag mo ti agadal. Nasayaat. Saan ko nga ron akayat manang? Sika tawan mo't gamin taste mo. Anya? Sa bagay, saan ako na mas daaw? Napimpintasak matlaang ngam sika. Iso may bagay latakan ka ti agadal iti waklas a pagadalan. Anali? Wag numat. No kinasexy ti pagsasaritaan, awan ka pa'y iti kikit ko. Anali ha? Iso mas daawak, tasikat ti kayat ni Mario. Saan kayo magkabagay iti kinataer na? Anya? Kas kanyat ti rumbang nga arman na. Tagwapo, kan napintasa. Nagdakkel ti nagdumaan iti kababalin dagiti dua, Martina. Uwan nga rod. Ang kasaritam ti anak mo ngay nauna. Si Kanton Kaya't ni Anali, lamang akanayon iti kabsat na. Sipod pa'y mat iti ubing dakat kastan ni Anali. Ay, nagbidot tan sabak. Anya? Saan ka di apod no ti kunak? Ang amadaditan,
Awanan mabalintapay. Ala, bayamon. Ag naakam tumatla siguro ni Anali. Ang ni Misha nga anak ta, ti pakasyak launay. Kaslakit din mailidlid din. Saan met? Agpada matitrato ta kadakwada. Wen, ang ado dagiti bambanag anilang anali ti mapapaboran. Day talaga. O, kas iti dayta. Kayat ni anali iti universidad ijay syudad di kayat na pagadalan. Idinto ta ni Misha ket iti State College. Misha, si kalakumanti agpaspasensya iti adim ha. Awan parikot papa. Sigud punta kas tati aramide. Aglablabas nga men no daduman. Bayan nilatan papa. Adan tula siguro pag nakman na Saan na kuman nga urayan ti panagpungtot ko. Papa, saan yun natutupan? Ngumatuntumanan ti presyon ti darayo. Ang tijak magustuhan? Kati pa nang idilig na itilangami. Ang pudnomot kit di napimpintas ngam siya ti ading ko. Anak, Basol ko nga rod no kasta. No siya ipagrayuan ni Mario, papa. dahi tangarod ka. Ang baybay akdatan, papa. Ta amangan no mapunwanak matkat. Saan ko amaalwadan timang tungpaken ko ana. Di na ko manurayan abumtak ti pungtot ko, papa. Ta amangan no malipatak akabsat ko. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ta itay pay asaan ka matimtimot, Misha. Pasensya kan, Mario. Saan mo pay arinog yan aka ng takik mo? Sige lang. Mario, adaman tamagan. Anya dayta? Siyak tinayat mo. Idinto ta. Saan ka napintas? Anya? No pagdiligan na kami kan anali akabsat ko. Adayo na pimpintas ngam siya. Saan mo't ati akin rar alang ha? Ti pagibasaran iti kinasaya at ti may sa tao, Misha. Mario, Kan si Kati nakariknak iti ayat. Kang ronan ti amin. Nagdakkel ti nagdumanyo iti ugali iti kabsat mo. ha? Sorry. No, naibagak daytoy. Saan ati akin rar alang ati pagibasara? Nagpili iti ayatan. Kan si Kati nakariknak iti ayat. Iso asi Kati nagraywa. Kasanon no dumteng to ti aldaw Maibaw-ing ti matang mo ken ko ana. Misha, saan to ang mapasamak dayta? Promise. Sika kat sikan tula ang tiinak ayatan. Naglasa din ti kabsat ko na itultulod mo pa hindi ti balay, Mario. Nagasat? Ay, unay mo ti suot daytoy. Picture nga. Oh, Mario! Ada ka di rugi? Kadagiti lupok? Agpa, awan. At rin ti Diyos mo, Mario. Agmerian ka kapay Sakbaya mapan ka. Agyaman at Misha. Wow! Ang sweet naman! Makapaapal kayo. Uy, Anali. Anya ka di talangam? Di ka lamat mabain kan, Mario? Oh, anya ka di ti madiiti suot ko mana. Umapal ka kiti tawan kastoy Alex ken lupo. Panawan kay manlang. Ay, Mario, pasensya ka lakuman iti ugali ti kapsat ko. Awan pagdanagam. Napintas nga dayo ngam siya, san ka di? Anya? Kasi tinako na. Amangan no,
Maibawing ti matang mo kenkwana. Nagkariak matkan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Gaputa si Kati ay ayatak, Misha. Ikan na kon ama ma. Bayag kayo. Maladaw ako ni ti klase. Pangusaram man ni ti daw-dawaten. Kasla, adda bubon ti kwarta no dumawat ka. Ura-urada, kanagdak ka nagataan. At tangarot gatangag. Anyang ruti katangem, Naskan ka di pa nga ibaga. Basta ang tagatangag. Oh, anya ka di daytoy? Tuy anak mo dumaw-dawat iti kwarta. Na ipagkumano basit laeng agatan. Manumat lang ang ti 2,000. Anya? 2,000 laang kunkunam. Unpat, amok mat adakal ti sweldo yo. Katnod, imawat ka man kanyak iti 1,000 iti kalman. Sa bali lang dayjay ha. Oh, pangusaram manad. At tangarot gatangag. Naskan ka di pa'y ayang nga ibagat. Rumbang laang Wes, ada kursunadak abado kan pantalon ni Jaymol. Isot katangan. Marion, agyaman na takinaddoan anak nga imhay dito'y mo Awanan nyaman na. Oh, papay. Ti kapsat ko day jaya. Ah, Ada kadwa na alalaki kad nakaaklili pa adda boyfriend kabsat mo? Misha, Ti cellphone ko. Picture kita. anya? Awan ka dit klase na taadda dito'y mall. Anya na. Awan siguro Naskan ama-amuan da papaday ito Ang mga no aga pa kayo manen. Kat ibaga namat nga apay nga adda ka dito imol. Sana balikan niya. Taawanan ti klase. Ung tanlakit di dagiti naganak kada kayo. Asino di kadwam ijay mall, Anali? Ha? Nakita na? Kitwen? Asino di kadwam? Ta nakaaklili ka pa'y kenkwana. Takas ka di. Kan apay nga da ka matidjay. Adda ginatang ko. Kinawanan ti klase. Kasta ka di. Ngamsi ka, adda klase. Nga mada kay jay. Awan magtan klase. Apay ka di abibiyangan na. Oh, anya ka di man ang tipagrekrekyaran nyo? Ni manang Misha. Manak ibiyang. Mas daawak lang ngamin, papa. Tarumbang ko mga adda ka iji pagadalan. Angam, adda mo ti jay mall, papa. Agpada talaang Siyak, nalpasan ti klase. Ken adda ginatang ko ijay. Nag-date kayo kidikin Mario ko nama. Anya nag-date? Anya nga minti ka addam ijay mall, Anali. Kuha, papa. Ken papa, nakaaklilipay iti kadwa na lalaki. Anya? Takas ka di. Natural. Kaayan ayat ko ni Jake. Addan kaayan ayat mo? Uwan, papa. Kan saan dak ko maapawilan ken dilawan. At danto pa yan ka ni manang. Idin to taagan adal pailaran. No ipalubos ti ako, papa. Agturpo sa kon into next semester. Nasaya at anak. Kat ni Anali, umakar ko na yun iti pagadalan, papa. Wan, iya. Bagsak nga min iti doa subject na. Ken nakabababa ti grado na kadagiti daddo maa subject na. Ket naspel. Di nan samot nga man ipaspas ti panagadal na, papa. Ay. Saan mi nga amo kan mamayo? Nuan niya ti arambidan mi kan kuan. Sipod pa'y parikot yun. Wan nga ron. Saan kun nga amo? Nuan niya ti arambidan. Papa, mapampanoy-noyan ngamin. Sipod ubing pa'y. Ni mamayo nga min. Naited amin akayat na. Ang di na ko maibuson ti pasensyak. Taag babawi lang.
Ada ka no field trip da. Kasta ka di? Ay, uwan nga agpaiso. Nalipatak. Itagayam timbagana. Kat da papa, adamot seminar da. Ni mama, sino kang karan ng ilola? Kasta ka di? O sige nga Rod. Saan ako nga agbayag anali? Di na ka di kayat akasarsarita? Ah? Ni ka di lang manang, di kayat mo akasarita? Kwa, saan mat ang Mas daawa, ay isot inayat mo. Ah? Napimpintasak mat nga adayo nga miso. Kan, ibagak kan katipod no Mario. Kurso na ada ka. Anya? Uwan, kan, Anali. Anya da ito yung araramidong. Di nakarakupan. anyat na satsam itilips mi kan Misha, Mario. Saan mo nga muter aramidong? Amo, apay, bakla ka di? Anyat ko na? Bakla ka kunak. Siyak lang aro din ti mo na anang arakop kan nagkiskan ka. Sa anak abakla anali. Oh, ita. Ibagampay lang abakla ah. Saanan yung more, Mario. Please, love me. Oh, anyat kaya't asawan da ito'y, Anali. Aginaw ka kadi. Uwan, papa. Pagkamanin da ko ba? Tinungpadak mo. Ay, anya ka pa pasamak? Dayta a babae. Amom kadi, nga ginaw. Anya? Asino ti ama, tin inawa, ha? Asino? Ni Mario. Anya? Tata, Nana, Misha, pagpalawagan dak ko ma. Sige. Aklo na. Kinarit na ti kinalalaki iti daydingal daw. Ngawan kayo. Lalaki at kat simpleng ti panagdangag ko kan imulo ti darak iti inarakop na kan inagkanak tata. Nakigtutak kat indoron ko. Ang kinatawaan nak kan imbaga na abakla. Anya? Ang Misha, saan asyak ti ama? Tin inawon na. Ta makalawas lang tinapalabas. Imposible nga ginawan. Anya? Pudno ka ti ibagpagam. Mario? Oh, Kawanan na ko, mapapa. Mama, manang Misha. Kaya't na kami pa'y alukwan. anya da ito'y nga inararamid mo? Sipot pa'y. Buong ti ulo ti impaay mo kada kami, Anali. Impaay amin apamatigkin ka, nga uray sanda ka apudpud nung anak. Kastoy pa'y ti isupad mo. Pasig a buong ti ulo. Saan nga anak? Oh, Pudno ka di timbagayo, mama. Wan! Kat pakawanan na kami kumami siya, anak. Tadadapay na ipaya amin akayat na ngam iti si ka apudpudno nga anak mi. naglablabas ka, Anali. Hangam adda dita.
Kat sapay la kuma. Taday tuyan ti pagnakman. Ay napagayam, di tamanen ni kinagpatinggan ni kidaytoy a drama. Sabay lang kumata na gustuam. Nung man nabitin ka ba amtad adupay iti sumarunungayin kami patangatang detailaing nga channel tayo. Isu nga no di ka pa'y nakapag-subscribe, pindutin mo na ita subscribe button, tapno tultuloy iti patagkakadwa tayo. Kaya't agyaman ak unay iti anos ken oras yung ngayon kada kami.